jiyan bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve. Divê em ji pirsan Temaşevanê Xanî TV dema wan xweş be, hêvî dikim rewşa we baş be. Di vê xelekê de mijarê me pir in. Ez hêvî dikim ku dem têrî me bike da ku em hemû mijara bînin pêşberî we lê di ewil de berî em biçin mijarên xwe fincana qehwe xwe hazir bikin û ya Xwedê. Maşallah ji Xwedê re Mihemed Selawat. Ajansa Nûçeya Firatê hingî rêklama hilbijartina dike dibe qey yani li pêşiya Ajansa Nûçeya Anadolê a Dewleta Tirkistî ye. Yani dibe qey ev hilbijartin man û nemanê ye. Mijara ji AKP bêtir PKK ketî wê kevtelefta hanê ku ka heya çi derece kar bi van hilbijartinê hanê qezenc bike. Ev tiştekî baş e. Ez nabêjim tiştekî xerab e. Di vê rewşa hanê de heta ji PKK bê hemû alavên xwe yê ragihandinê û siyasî û sivîlane seferber bike, ev tiştekî baş. Demekî PKK dwarê siyasetê de destkefta bi dest xistî ye. Lê ka baş e eger ev destkeftê nihan li meydanê ye û li ber çava ye û ji salên bêjin ji notî û berjor PKK dwarê sivîl, dwarê bi şêweyekî aştiyane dikare qezencên siyasî bi dest bixe baş e. Pêwîstiya çekan bi çi ye? Ev çek û sîlah ev heqwasa xwîn tê rijandin ji ber çi? Ez hêvî dikim ku di vêyan hilbijartinê nihan de PKK ji heştê bêtir yani eger heştê parlamenter jî bi dest bixe, heştê kursî di parlamentoya Tirkiyeyê bi dest bixe, ev tiştekî baş e. Demekî dewleta Tirk li ber çareseriya siyasî vekiriye. Bi şêweyekî demokratîk, bi şêweyekî sivîlane mijarên siyasî, mijarên mileta ê netweya yani me re dikare bêje ne wekî salên heftê û heştê ye. Niha derî li vê pêşiya çareseriyên siyasî vekiriye divê PKK dîrekt eger tiştekî wilo pêk bê çekê xwe derîne û xwe ji siyasetê re hazir bibe û têkeve yani pêvajoya siyasî ku ew PKK pê bang dike, APO pê bang dike. Ev tiştekî baş e. Ez nabêjim yani heta hade yan jî Partiya Çepên Kesk ku koalîsyon e yani hade xwe koalîsyon e û di nav ripiştî koalîsyonekî din jî pê re çêbû û di bîngeha wê de eger hûn vegerin salê 2006 heft heşt wê çexê diyaloga PKK û AKP hebû PKK û dewletê di Êmralî de wekî din kontakt hebûn. APO çi dixwest? Partiya Sîwanê dixwest. Partiya Sîwanên çêkin, akademiyên siyasî çêkin, nizanim çi çêkin. Akademiyên siyasî ji bo çi? Ji bo ku kadroyên HDP û BDP û DDP û yani ê dibin kontrola PKK de heywan
ولو پرورده بکن لگوری پارادیگمای وانی نو دولتی کو نتوی دموکراتیک کمارا دموکراتیک چوا گلی کرد ناسنامه گلی کرد بشیوه دموکراتیک ور بشافتن دبن ناوی رزگاریا گلی کرد ناوا کمارا دموکراتیک دو نتوی دموکراتیک وندابه بحله آپو پرچتین ولاد خواست پارتیا سیوانه و درنگ مایی و اکادمی و بالکر چیکر وگرن داخویانین آپوی بره ونه حمود شتی يعني هذا وەک پارتیەکی سیوانێ وەک پارتیەکی سیوانێ یەکش داخوازن ئاپۆ بوو داخوازن ئاپۆ نایە ئاپۆ داخوازن ئاپۆ و میتێ داخوازن ئاپۆ و دەوڵەتا کوور یان تشتێکی ببیرێنگی وەرە ئامادەکردن ji بۆ چارەسەریەجا چارەسەریکی چاوە چارەسەریکی کوجڤاتە کورد قبول بکە ڕەوشێکی ولۆ شێوەیەکی ولۆ چارەسەریکی بڤیرێنگی civaka Kurd jê re hazir be û normalizekirina civata biborin civata Kurd ne tenê civata Tirk ji wir tiştekî wilo re hazir be civata Kurd ku xwase mehrûm mayî ji mafê netewî ji mafê demokratîk ji mafê ji hemû mafê xwe mehrûm mayî û hatiye çewsandin rêxistinekî siyasî wilo derkeve holê dibin navê rizgariya gelê Kurd û mafê gelê Kurd mafê gelê Kurd li ser masê li ser bazariyê deyne wê dîdî tenazul bik û dest yanî dest jê berde ev partiya sîwanê hadeb daxwaza APO bû pêve girêdayî ji ev sîwan firehtir kirin sîwan çi qeyse firehtir dibe mafê gelê Kurd kesayetî û nasnameya gelê Kurd têde kêm dibe yani ev partiya çepê ku behs dikin û çep û keska ja ne tenê yani niha hemû dinyayê de çep û kesk hene erê partiya kesk ji liberal tên ji nizam sosyal demokrat tên ji çepgir tên û partiya keskî ja vana wilo wekî girara qereçiya çêkirin partiya çep û kesk her du alî hanê baskê hanê dexem nake yani ew xwe dibêjin ew partiya Tirkiye ne bi zorê yanî ne tenê ku şê taktîkekî siyasî û taktîk wek qadroyên PKK dibêje yanî ne taktîk stratejî yanî ev stratejîya PKKyê a APOyê a dewletê ye ku tiştê ku PKK pê bihan dikin ne ku wilo taktîkekê sibe PKK bibe desthilatdar yani inşallah bibe desthilatdar hikûmet a dewleta Tirk çi ava bike hêdî ew ê weke AKP bifikire çawa AKP dewlete îslamîze kir yanî kir dewletekî îslamî wê PKK jî wilo dewleta Tirk bike dewletekî Kurd û navê bike Kurdiya ji dewleta Tirkiye tiştekî wilo tune di behs û bazar û stratejiyê PKK ê veşardî ê piştî 100 salî 200 salî 400 salî jî ev bazar ev behs û bazar tune lê ev xapatinina di nava gelê Kurd de heyî ku PKK tevgerekî azadîxwaz e û çi ye çi meseleyê azadî ew xweş e şer e xwîndir jê keç û xortê me û nizanim çi ja ev yani propagandaya ku bi hestê mirov va dilîzib heta roja îro berdewam baş e ez hemû tiştî ji PKK qebûl dikim hemû tiştî ji kesk û şîn û sor û zer û nizam ev logoyê wan û sezayî temelî dibe kî Hesen Cemal dibe kî dibe me re xem nake bi çi rengî bi çi şêweyî bi xem nake lê ez vê jî qebûl lê eger hat û ev çareserî çêbû gerek Cengiz Çandar û Hesen Cemal û Sezayî Temelî ê bi mejiyê xwe û heşayê hizûra we Sezayî Temelî bi tiştekî din gerek PKK iqna bikin ku çekê xwe deyne eger PKK iqna nekin ku çekê xwe deyne demekî xwez û xwesteka dewleta Kûr pêk tînin ku PKK bimîne çekdar PKKyekî çekdar bimîne di rewşekî ku hemû derfet û alavên siyasî amade ne demekî çareserî astengiya çareserî PKKyê bi destek û perspektîf û telîmatên dewleta Kûr û mîtê
يعني tu şoroveyekî din ji vê mesela hanê re tune. Eger PKK heftê parlamenter, heştê parlamenter wey midî bike sed û heftê sed û heştê. Lê eger rewşekî wilo çêbû, îsrara PKK li ser çeka, îsrara PKK li ser yani dijberiya çareseriyê. û neteweyekî demokratîk dixwazin xem nake. Lê neteweyekî demokratîk pêwistiya wê bi çeka tune. Komarekî demokratîk pêwistiya wê bi çeka tune. Heta dewleta Tirk jî xelkê bigire lê yani kesî edam nekiriye. Dema tu çek li hemberî PKK li hemberî dewleta Tirk bişoxîne, dewleta Tirk jî wê çek wê bersiva te bide, gundê me xera dibin, bajarê me wêran dibin, xelkê me tên kuştin, xelkê me tên girtin û bisaya serê PKK û dewleta Kur û Mîtê. Bi vî ringî hanê yani eger rewşa hilbijartina wey ya Rebî wey Xwedeyo yani divî diayê hanê qebûl bike. Eger PKK heştê, heftê, sed û pêncî, sed û heştê di sed parlamenter wey midî parlamentoya Tirkiyê hemû têkevin sê PKK. Hemû bibin PKK. Hemû bêjin rêberê gelê Kurd. Qirijdar Oxlo jî bêje rêberê gelê Kurd û Tirk û navî çi Recep Tayyip Erdogan. Ma ez çi dixwazim? Çareserî kûlo lê ew çekên ku ciwanên Kurda ê Rojavayê Kurdistanê pê tê kuştin û heqwasa sal dibe ew çek werin rawestandin. Dibe ew çek bisekinin. Ev siyasetmedar û qerase û giregirê ku heyî Osman Baydemir, nizanim Leyla Zanayê, Salaheddîn Demirtaş hemû dibe dengê xwe li hemberî PKK bêjin va em axivîn me dengê xebata demokratîk, xebata sivîlane bi ser ket, çekdar dibe li me guhdar bikin îdî. Cemîl Bayik û Duran Kalkan dibe û Murad Karayîlan îja li siyasetmedara guhdar bikin. Saeta wan xweş, mala wan ava. Heta mesela anîn vê qunaxa hanê mala wan ava. Ez vê dixwazim vê ji bîr nekin. Vê li ser min tekez bikin. Eger PKK bi ser ket û hêvî ez hêvî dikim ji dil û can û gurçik û kezeb û hemû der. Ez hêvî dikim ku PKK bi ser bike. Lê piştî vê serketina hanê, parastina vê serketina hanê divê çek bêdeng bin û yekcarî bêdeng bin. Yekcarî bêdeng bin. Xwesteka min ev e. Em biçin mijara din. Xem nake rêklama hilbijartina û propagandeya hilbijartina hemû alavên ragihandinê ê PKK seferber bûne û dixebitin. Baş e, saeta wan xweş be. Xebat xweş, qewet xweş, saet xweş wekî PKK dibêjin. Xem nake lê li gel vê yani kurmekî heye yani di qûna ragihandina PKK de dilêve çê nabe. Çê nabe ku rexneyên dewleta Tirk nekin bê ku dev bavêjin pedek. Çê nabe yani rêklama xwe dikin têkçûna AKP, têkçûna Erdogan e û hevalbendên wî. Hey xwelî ser. Hey xwelî ser. Eger sibet di hilbijartina bi ser bikeve û tu mecbûr ma bi Erdogan re têkevî koalîsyonekî demekî tu bi Erdogan û hevalbendên wî gerek tu têkevî koalîsyonê. Yani siyaset ne wilo ye? Siyaset ku tu rêya vegerê ji xwe bihêle. Tu rêya vegerê beramberî dewleta Tirk, AKP hemû tişt vekirî dihêle. Tu çima bi pedekê re rêya vegerê re vekirî nahêle? Tu çima bi pedekê re dixetimîne? Demekî tiştekî genî li holê heye. Lê ev daxwazên dewleta Kur in, ne daxwazên PKK ne. Ê ku
راگهاندن و مدیا PKK و وی شری هانه وی فاشیزما حزبیتی پارتیتی حیزایتی و حزبایتی PKK دمشینه دمکی میت و دولتا کوره حتی کتبی منطقی هانه نزیکی يعني بدا كده به يا انا يعني ريكلام وبروباغندا يا PKKش بو هلبجارتنا قيوي يعني نجسري اگر دفنا بيجن بدكي وبريس مسعود برزاني قيوي يعني وي استنق به دنيا خراب به يعني افتش منطقه افتش حاله PKK خو وملتي خو وفي صور كرنو في فاشيزم هاني لناف اقلي كرد كردكو في رشكرنا هاني بردوام دكن يعني تشتكي عجيب اف اخلاقي ابو يجي ابو دمال للبناني بو للسوري بو خبراش طالباني داي خبره يعني تشيرو دجونو قوتنو خبر سخيف يعني جي طالباني داي جي مسعود برزاني داي وجباوي رحمتيه ملا مصطفى كل رحمه خدي يعني بن اخيدي يعني او خداي خو انا ابو هنگي دوي جنيه يعني ايه وي ج مسعود برزاني وج بابي بيجي خبره بدو اون خبری وید زانن از ناخوازم دوباره بکم يعني از ناخوازم دوباره اجبركو يعني مسعود برزاني سروككي كرداي وسروكي بارتيكي جرينجا وسروككي جرينجا وعشيره هناك حوالي ابو يعني ابو جيربيج فلان تشت كوري فلان تشت مسعود برزاني جي خناين آست و راديا آبو كورا بجير بجنا والله فلان كس و كوري فلان كس مسعود برزاني مسعود برزاني شغالي بنرو بي بكنا برسوا آبو ناده بفرحنگا چير و دجون و سخيفين آبو جا حوالي خوردگو ولن نزانم سرسري لر ونزانم ود فيديو ديت يعني شواب دلبقين دارار داخبي وشواب هنرمند كردار وشو كادروي خو برپرسياري خو بچرنگي داخبي اف منطق اف كولتور اف دبستان يعني ايه ابوي يعني زماني وي نزماني كي مودرن بهنافره شوالي خو حسبكش كادروي خو حسبك مورالي بدوان تو موان بشكينه تمام بدستي خوا بقوتني خوا بدوي خوا اف اخلاقي ابوش بريجي دا اب مالبو يعني يكي كادرين PKK كود زندان PKK شي دماي من بريجي بحسابي كريه صالح دوندار برتوكا كويشي هي اللي سر PKK بزمانه تركي ورقراندن زمانه كردي باديني وسوراني دوی پرتوکه ده بحثا آپو شیوه آخافتنا آپو و کادرین PKK که چواش با آپو رو پلچین بکن و پینه بکن دو پرتوکه به بلگه صالح دوندار دبیجه ام ده زندانه دبون صبری اوک جی آنا ویکو هدار بکن وی آخافتنا هانه بريز صبري اوك دوی مسئله هانه باش دزانه آپو دهن چزملمه خو با کادروی خو رد آخفه دبیجه از وفا گرینم یک از وفا گرینم او قلاون جه درکتی حشای حضور و اف گوتنا آپوی بو پرتوک و دناف کادروین PKK دبلا و بو سمینر و PKK و کادروین PKK ده هندره زندانه ده لسر پرورده بو برپرسه زندانا نوردین دمرتاش و صبری اوک بون صالح دوندار في بويرا هاني بديرو بالدم بلقدك دي كومنتر يعني دي كومنت دك دو برتوكا خد دبيجي بحسابي بويرا هاني دك دبيجي كي ولاد باريس كادري PKK يجمعني ني فقيرو يعني تش هفدو درناخي نجا چواد بيجي حوالي صبري في ديوانا پرورده ديه كا ام آلين سياسي افغوتنا سروکاتیه از ویک و وگریم جهه کون جه درکتی آلیه سیاسی چی فقیره صبری رشوشینو دبه
دخوازی باری هانی برسوا وی ربنی هانی سرملی خوراکت نورمالت بشه کسک هوال هنه برسوا وی بدن آلیه سیاسی وی گوتنا هانی درخینن کەسێک بەرسم نادە ڕادبێت سەبری دەچ مەسەلێ پەلچیم دەکە و دۆرا مەسەلێ دزیڤرە و حتاکو کارە بێ ji apore pîne bik û mesele derbas bik wala serokatî dibêje eger win bi divê rewşa kevneperestiyê de min ez ê jî we vegerînim wê rewşa kevneperestiyê û cihê ku yanî biçekî bihaneyekî çareserîkî demokratîk ji xeber û dijûn û sixefên apor ji kadroyar re dibîne kî sebrî ok li kur zindanê de ji kîrê ji kadrên PKK êdî perwerdê de vegerin vê bûye re anî hûn dikarin bişopîn û vê mebesta min ji meselê ku ev tiştên ku di medya PKK di dertê hemû kultura apoyê lê yanî em rabin gazin ji medya PKK bikin ji kadrê PKK bikin yanî serokên newewî ev male matê rabe yanî gazin ji Qereîlan bike ji Cimha bike ji Qereso bike ji Ebas bike teşkî bike yanî em biçin mijara xwe ya din ana dîsa di vê çarçoveya hilbijartina têkiliya PKK û AKP û dewleta Tirk Murat Qereîlan qeraseyê fermandara daxuyaniyek din da nû wekî ku we di nûçeyê jî dît behsa têkiliyên PKK û dewleta Tirk dike di qûnax û serdema AKP de AKP di 2002 hat serdesthilatdariyê 2005 de dest bi kontaktê bi PKK re kir Qereîlan dibêje ji 2005 heya 2015 10 sal têkiliyên dewleta Tirk bi PKK re qut nebûye hevalê Cemal kewr vê derê kewr cem birayê xwe têkiliyên PKK û dewleta Tirk qut nebûye ji 1978 û heta 2005 ti carî qut nebûye ti carî nûnerên
دولتا ترك و ميتيد هندري PKK هنا از وياش ترد بيجم ويدي نقاش في مثلا هاني يعني نما لازم جي ويدتر حوالي جمال تيكيليين دولتا ترك و همو حكومتين بري AKP جيدن آفده جه 1907 و 8 و حتى 1023 قط نبوية نتني دوان 10 سالي بحثك تجاري قط نبوية يعني قالك جارا مقوتيز ليزي ديسا دبارة كثيرة يلدرم ناخذ نجبر كوش بكي كده ترسه نجبر كوش بكي كده ترسه يا بكي كده دنجي براني نا كثيرة يلدرم ناخذ جبر كو ميت ناخواسه كو باخذ نپکه برجواندی دولت ترک د پاریزه چوا که آپو برجواندی دولت ترک د پاریزه کسی ریل درم جی برجواندی دولت ترک د پاریزه جبر میته جبر ترسا میته جبر سر دولت کسی ریل درم ناخذ کسی ریل درم باخذ یا چیروکا سروکوی مین نووی و ریخستنا بحققه و حمو زلال بوانا لی ناخذ دبر ناخذ يعني ايدي قلي كرد وديروك نمال بندا كثيرة يلدرم نمال بندا آبويو كيو ورابه راستيا في رخصنا هاني راستيا في كسي هاني بده ديار كر چي و نچي ايدي مسألة زلال بيه دزو خوديه مالي بهدو حسيان افيك لي تفلي ولو خمناك بريس قرائلان هبالي عيزة هبالي جمال خمناك 10 سال تاني امی بیشن اف 10 سال کتاب بحث کری جه 10,005 حیا 10,015 تیکلیم PKK و دولت ترک دیرکت نه دیرکت لا اوسلو بری اوسلو نزانم چه و دنوچه دید و اندکارم وگر نوچه خوشک بهور بینی جهب زلال بکن باشه دوی قناغ هانه ده دوی قناغ اوجا قرائلان پر بحثا یکیتین اجتماع دکه هیچ بحثا پدکی ناک هارولا PKK د سرجا آشتیه بحث ناکه نابیجو کو 10,013 چونا مسعود برزانی آمده نجبو دستگداینا AKP لیجبو دستگداینا سرجا سیاسی ریوکرنا مسئله سیاسی بو PKK يعني ولو شعبي خوشبه مثلا هاني بنيد تجاري ولو بحصة مثلا هاني برنك ما خمناك برنك لما شوان هي خلقي جفرو دروي PKK باور بكن بيفقري داي او قناغا 10 سال او 10 سال يكون بحث كنش 10,005 حيا 10,015 هالكسين كو بدولتها تركر داون تسد وجبو شوان ذكر خاين نتني كسين كدو دولت عندك بفي تحمية هاني بفي بهانة هاني وقال كس كشتن وقال كس كرن خاين وقال كس دوي قناغا كتيكري دنا برا او دولتا كور ودولتا تركده حبو وكسك نما ونقر خاين واردوغان جي ودولتا ترك ومش براش كرتينن وبراش كرتينن اف زغورت مغورت و اف چوپا لسر سوشیل میدیا اوی کولو زمان خود ریش دکن و دبیجن هوشنگ پرش اردوگان دستینه حواله میته و نزانم چه بره هرن لقره ایلان گهدار بکن و بخوینن تیکیلین PKK و دولت اترک و قناغه هانید هنه کسا وجبر بیجه سیاست و دیالوگ و جبو چاره سریه و نورماله نورماله لیتشتی نه نورمال تخلقه بک خاین تشتي نورمال تحوالي خوبك خاين تشتي نورمال تقلي خو بارتيا قلي خو سروكي قلي خو كتا على علاقة واني شفاف وزلال البيش روناهية يعني كي جان جارا بربرسا كي كرد عراقي شوية بدولة ترك رونشتي وشارتي وطاري وكي چونو هاتن ودانو استندنين PKK كد طارية دي ام نزانم PKK چتكي نزان هذا بسري خودتشون رودنين فلان بشتي صالا جانوكا عشكرات كن راس ما تشوما دولتها تركتي كلي حبو ما تشيكلي تشيكر ما نظام شوف فلان باش بريم تشيكليها تشي بك
ji bo çareseriyê çi ji destê te tê teqsîr nek bes ne çi xelkênek xayîn xelkênek ajan tu di nava çamûra têkiliyê û danûstendinê bi dewleta Kûr û dewleta Reş û dewleta tarî a Tirk fetisî tu di çi xelkê dikî ajan û xayîn û erdogancî û nizanim çi ne îja mişkîl heye ne PKK fedî dike ne vê derdora PKK nivîskar û rewşenhevîr û rewşenbîr û nizam çi ev ê derdora fedî nakin yani û xwe PKK vê mesela hanê dayî pêş yani vegerin daxuyaniya wî ji xwe rilê binerin bê çi dibêje yani Hekan Fîdan dixwest her qendîlê jî lê me qebûl nekir a çareserî li Emiraliyê Kuro hey nizanim çi çareserî çi li Emiraliyê yani Emiralî apot hembêza mala xalê xwe de ye mît û dewleta Tirk rojane ew berpirsyarê parastina apon e xwarina wî razana wî dermanî wî hemû tiştî wî pirtûkê ku jêr diçe ji cemûyî dertê hemû dibin kontrola mîtê de ye tu çi ji dewleta Tirk tu dixwast tu dibêjî herin pêr bidûsîn bimirine û nestînin çareserî li wê derê ye dewleta Tirk diçe ji xwe dewleta Tirk pêr didû distîne ji berê de hevalê Cemal ji berê de ji berê de ji salên nîna tu çi bêje ji salên hefteyî de dewleta Tirk bi apor didû distîne cî here dewleta Tirk bielmînê çawa bi apor bistîn bê Hekan Fîdan tê wiha qased tenazul kir ji dewleta Tirk bere bihatana qendîlê û te fotoyê Hekan Fîdan bigirtena û te wê çaxê te dikarî û dewleta Tirk pê tê xistena û ne tenê ûraya giştî ne dima axaftin ava Hekan Fîdan hatiye qendîlê û me pêr rûniştine li Oslo û bidizî û nizanim çi baş e ew fotoyên Zibêr Eydar û Sebrî Ok bi Hekan Fîdan ê Osloyê deng derketin lê foto derxînin ji bo wan Hekan Fîdan û dewleta Tirk û AKP rûreş derxînin û foto derxînin wextê bihatana qendîlê bihatana cem te tu dikarî foto bi dizî bijî çawa be fotoyê Hekan Fîdan tu bigir û tu ji raya giştî û belge bik îmzeya wî dîtinê wî hatina wî çû yani bi têketa yani di dinyayê di çê bûye ev çi eqil e ev çi mentiq e serokê istixbarata dewleta Tirk bixwaze were wê derê were qendîlê û tu bêje na welam qebûl nakim erê ez fêm dikim nûnerê Hekan Fîdan di nav we de heye Ebas di nav we de heye lê Ebas zilamekî mîtê ye bere berpirsî wî bere şefî wî bere ew were ji bo çareseriyê Hekan Fîdan tê kî derê bere were çima wan rê li pêşiya wî digirin û ji dibê na rêya çareseriyê Emiralî û nizanim çi we pê dirît hava yani ev îja niha de libo yeko eşkere dikin ev tiştê ku eşkere kirî ka ki tiştêk veşartî çi yani evana nizanim bi çi mentiqî bi çi zanebûnî bi çi aqilî yani were çareser çê nebî ha dema hilbijartî dema diyaloga di navbera Filistînî û Îsraîlî de serokê istixbaratê Mossadê İsraîlî neçûye mala rehmetiyê Yasir Erefat ji bo diyalogê çê bike ava ev vê Hekan Fîdan dibêje ez ê werim cem we ji bo çareserî ne cem me o çareserî li Emiraliyê hede pore meselê çareserî li qendîlê ye û ne û li Emiraliyê û ji pişt tê dibêjin çareserî li parlamentoyê hey xwelîserno evê ku di nava HDP'ê de Selahedîn Demirtaş di nav de nûka ji mir dibêjin çareserî parlamentoyê dema dewleta Tirk digot ka were em çareser bikin di parlamentoyê de we çima digot herin Emiralî ne parlamentoyê qendîl ne parlamentoya dewleta Tirk wê çaxê we çima qebûl nedikir we digot na çareserî nelvere Emiralî êm em nelber tiştekî ne ew xwe dikirin nelber tiştekî hadeb ez bihêvî me ev şêweyê danûstendinê ji bo meselê çareserkirina mesela Kurd hadeb li paş xwe babêje xwe bibîne
او پیشنگ چاره سریا سیاسی نبیج آپو نبیج قندیل او خو ببینه هیزا چاره سریه لی خنا بیدن جبر خلامن جبر ايكوان تعيين كرنا أبار نزان مدحت سنجار وبروين بلدان وفلان وبيبان ايكوان تعيين كرنا جبوبان كسيهانه ده آلينه ميت وقنديل امرالي هيدي جبر يعني دتي آليك إيوانا يعني دبن برسبكتيفو أمرو تعليماتي هر دو آليان ويتشوا ببن هيزا چارة سرية ونابين هيزا چارة سرية ويروش أفروش به حتى كو يعني هيزا سياسي خو نبينه برپرسيار و بيشنگ چارة سرية سياسي يعني اف آخافتن جبو هادا بيو بارتيا چپو كسكا از دبيش ev parçeyekî ji klîpekî nû ku rêveberiya xweser li Rojavayê Kurdistanê derxistiye klîp e û hunergeh hunerkom e hunergeh e hunernizamçî ye derxist û bû wilo mijara gengeşev û qerebalix li ser social media ez naxwazim tiştek rexneyên li ser social media derbarê vê mijarê ez dubare bikim ji aliyê yani awaza wê ku ji kultura erebî hatiye dizîn ji aliyê ku yani şêweyê govend û dîlanê ew jî ji kultura ereb kêm zêde yani şêweyê govend û dîlana Libnanî û Filistînî û Sûrî aliyê folklorî ew jî yani bandora wê lê heye pê ve girêda yani ev cilûbergên ku ev lîstikvanên ê govendê yani xwezka yani cilûbergekî jin herêmê ne ji bo mesele belge bike wê li Daholê dikixe û dike qîş qîş û zorê dide qirikê û ji binî dide axive botano yani wî hunermendê han ya xweşka ji mer diyar bikin ya ji mer eşkere bikin zelal bikin ev cilûbergekî ji herêmî ne ê botanên ê Serhedê ne ê Bedînan ê Kobanê ne mîks çiyê giş tevlî heve û xweşik wilo li Daholê dixwe bere xweşik wilo şilove bike jî yani yani mesele ne tu tiştekî nûjenkirin çek bingehê wê heyî yani we jî bi nûjenkirinê bîstî yani ê ku folklorê nûjen dikin yan tiştên dixwazin nûjen bi nekheya bi team û çêja folklor bidin diyarkirin çek sebr û aramî û aqil jî lazim e ne hema wilo li hev de bînin gotinên wê şêr û hindê û nizam biraderekî dine ew jî yani şêr û hindê qeraseyê derhinera li dû vê mesela hene helbet wê biparêzin yani wê rexneya qebûl nekin wê biparêzin û wê hinek kurtêlxurên ku rêveberiya xwelîser wê werin biparêzin û van rexneya han qebûl nekin û hûn çi fêm dikin em fêm nakin em ji ne ji folklor fêm dikin ne ji nûjeniyê fêm dikin ne ji hunerê fêm dikin lê hema yani ez çi bêjim pesnê şervana bidin û botan û nizanim çi û lê
rêveberiya xweser PKK ti li ser asta siyasî diçe komara demokratîk û neteweya demokratîk û biratiya gelan û nizanim biratiya neteweya te guhê me yani qul kiriye hingî pê diaxive. Baş e li ser asta strana jî ew nijadperestî û ew faşîzma hanê zirav derbas neke. Yani Rom kî ne? Rom Tirk in û nizanim termê wan li ber nizam çawa û em me dinya fetih kiriye eyb e. Yani PKK tenê di strana de bi ser ketî. Serkeftinê wan û Kurdistanê wan û fetihkirina wan Kurdistana ku PKK çêkirî ji vir û heya Ercentîn û Belçîqa û Qamişlo û Amedê û Dêrsimê û Mehabat û Hewlêr û Silêmanî hemû di nav tenê di govend û strana de ha li ser rastiyê çîrokek din e. Lê eger hûn behsa biratiya gela dikin zirav faşîzmê di nava civakê de û dijatiya li hemberî Tirka hinek kes bêjin ê Tirk jî dijî me ne erê stratêjiya me îdeolojiya me wekî PKK wekî tevgera azadiyê wekî nizanim çi li dijî van meselê hene li dijî van meselê hene botan û stranê wekî stranê botan û Esmerê û tu rabe Tirka pê pîs bike û tu wan bike binkeftî û dengê şîqşîqa Sûrê te û bi tîr û kevana tu şer dike ma tu li kîjan qonaxê yê ma tu di kîjan demê de yê û serkeftina jî pêk tîne di hundirê stranê de botan û ev faşîzma ku PKK di nava strana de û di nava henerê jî dibe yani dibin teqîbê de dibin heta dibin sensûrê de yani çê nabe dibe hinera ku PKK di medya xwe de di diyarkirin li gorî yani paradîgmeya wan be li gorî îdeolojîk û sürecê be ne nakok be ji alîkî dibêjin biratiya gelan û ji alîkî dibêjin Romê qezatepêkî Tirk in qezatepê artêşa Tirk in qezatepêkî nizanim nabe û ji bilî ku te ji vir piçek dizî û te ji vir piçek dizî û te ji vir nizam muzîk ji kur biriye û cil û bergê wanî wilo Xwedê zanin kabê şebeyê baş kam em li perçeyekî li govend û dîlanê Filistîniya guhdar bikin û vê bidin berhevdû a wilo lê binerin ji aliyê hereke liv û tevger govend binerin bêçiqê se şebî hev nava govendên Kurda ê esîl heye ku ev govendên Kurda ji govendên herêma Botanê xweştir heye ji bo Xwedê govend dev ji ber de govendê herêma Koçera herin herêma Koçera çar pênc nizam govendên wan hene tê ji min re bihere ji vir bide ji Botan û yani şêr û hindê nizam biraderê dinê wê nermend wê wilo zorê dide xwe û zorê dide qirika xwe û wilo ji hindir de li daholê dixe yani wilo nabe em fêm nakin bes yani em naxweste xeşîmin hûn werin me bixapînin bi van bihaneya xwe û bi van klîpê xwe bi vê diziya ji vê û vê kam biçin mijara din ji me çêtir em biçin mijara din diziyê a di hener de pir e di wêjeyê jî de heye di helbestê jî de heye di nivîsê jî de heye û di siyasetê jî de heye apo gelek tişt miştê xelkê jî ê fîlozofa ê nivîskara çînê dike malê xwe û amine fikrê serokatiyê ye xuya yani mesele fireh e kûr e xwe ji vanê me jî derket heşayê hezûra we diz ew ji xwe binerin strana
از کچکی گندیمه که او د کلیپا خود دبیجه سالا 1975 نامه یک جیر هاتی و کچکی جیر افتکس تهانه شاندی راست نراست راست نراست ایمه از بدنگی شوان کو از دبیزم او دبیجه افتکس نآویه لیل سر یوتیوبه نویساندی گوتن و آواز شوان پرور هن برادر لسر سوشيال ميديا در خستن کو نایابو اف سترانا اف موزیکا وی استا كريمة فيلمكي فارسية فيلمكي إيرانية وصالة 1974 يا هاتي تشيكرن وديد وشوفان چیز سالا 75 کچکی نامه جرشاندی یعنی پشتی ویجی حتی دگمره وکی دیروک دبینه کو پشتی چیکرنا فیلمه دیروکا وی سترانه کا کنگیه سترانه آشوان لی تکز پشتی فارسی هناك برادر دبیجن یاری اوجی کلتورا مدد زن نزانم چو تشتی مدد زن یاری تجیرا بوکوان كولتورا تدزي وافستران ناتشكي كرديتنا جي قديا فيستراني فارسي ايراني دزيب وينش كردي دزيب وش تشتكي دزيب لي تكز شوفان شوي دزي كريم الكي خو كريم مالي يعني اگر شواني ما دز دركبه وكاويش حالي كريبي يعني او كريه شوانجي هي تدي هناك وانا دركبن وتشكر وشوفان نزانم ايري كرو شوفان روشكي جوجا كتي حبسين نا روشكي جوجا فقير ماين نا روشكي جوجا برشي ماين نا ستراني خو قلتي ويعني بككوي سر ملارا دشتو بسكا ولو وبدكا ولو وبو مليونير لدوفي مسألة هاني اجا كان ستران قوتب وجفر دزي وجفر اني وجاورا دفو شعبي كرداب بيجري كاس نوير بير باخذ ابو يكي تاني بس ونوقش بكن ابو ام نويرن رخنا لابو بكن ام نويرن رخنا لشفان بكن ام نويرن رخنا لمسعود برزاني بكن ام نويرن رخنا لجلال طالباني بكن ام نويرن رخنا لكسي بكن وافشي يعني افشي ديمقراطيه كردي ما يعني ولو هما شخر بوتا شي بكن شفان خلاص خدي والله وبالله وتلهي سوندا والمتن السر سوشيال ميديا حزار قوتن يجمر سرمت بيجن يعني قوتن وتشير وسخيف جدي عمر وج خوش كامر وج بافي مر وج كو كامر وج كردي تيامر تيش تقدم هذا ناهيلن كينا افكسين هاني حوالي بارتيانه حوالي قراسه بارتيانه اي بككي انزام كي تيش تكنامين وجمرنا بيجن جانا يعني اسقوه نادم انا حشاي حزوره يكي كوچكي ورد دفم بك ما اصبر دوي نادم اجي جبوك اسلي فقرين مثلا مدفي كوچكي هم بك برن يعني هناك جوان كسي هاني كناني مكتي زكيوان يعني شي خوشوان نايم ها المال اخو المال اخو تندي وك كوچكي ورد دف ما بيجن چی نمیگرینم يعني از چه برسفایی بدیم يعني از خناق ناقم حالي نانم آستاوي باش مالا خدي آباروش بجوجا يعني ما قلت مرحبا زي ديوي هنا يعني ايكو رابن بوتاتشي بك تكي ترخنا لأبو بك وش ما أبو فيهم كري شفان ياري شفان نزانم ياري بريمد ام زاروك بون مه المال اخوال دربيسية بقلم فحم اي تشير بيجن بزمانه كردي في قلم اي كمارا رسمه بيشيت كش كومري رش ما بوتري اي ابوجي تشكري و اي شوان والمال اخوال دربيسي وازاروك 12 سالي متشكر ومن المالي داني ويأشي روش كي روشا مشفان پرور تشتكي مزن ديد اللي مديد
از لکور نرین عامل کور و شوان لکور شوان ده حشته و بینجا ده پشتی که انور عطا و سمیر هات کشتن هات جمد و نری پدکه ل اسكندنافيا جمالا عقراوي بو منافي جبير كر خوافيت بختي وان ورن والله بيك كم بكوشه شوان پرورها دبر در كيف بيجنا ورن باراسنام بكنه بيك كم بكوشه از ناوي من سر ليستيا كشتنيه برپرسي فدكي بمسعود برزاني ردا اخذ مسعود برزاني بآپور ردا اخذ وشاغتي كليه وان حبو جا آپو کاب خوشی کاب نخوشی کاب تهدید دبیجن نزیکی شوان نبن نزیکی شوان پرور نبن شوان پرور خلاص دو آپو چه آنی سری وی پکک چه آنی سری وی نظام چه دی سات حشته و شش نوت و ششا دهات شامه و تنگ 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 شا آپو رل تبوری خست وش خور فوتو و جانا در که سر مدیا پککی و سرو او جالان ستور برخوادانه کی ستور کری و تکوشینه کی ستور کریه تکوشینه کی ستور کریه کی ولود بیجه ما بريجي بحثاوي كريم شوفان پرور شو كرد عراقي تشد بيجه شو كردستان عراقي والله زي نظام اكاديمي شي بكم وش تفره وش تجه وش خور فيلا وخاني شيدك وسرنافي خو قيدك شو كرد عراقي پردان شوان پرور پشتی وید بیش والله از گنده هنر چیکم لحولیری وشته پره و نظام چند هزار مترو کاره هر چی بکه الورجی شوانده که ایخوا نه اکادمیا کرد هنری چیکر نه گنده هنری چیکر خوار یعنی یا اف ناوی وی چیه اف ناوی وی چیه کالا برا ورنج مر بیجن اوی کو پاراسنا شوان پرور دکن رحمه خودی چه رحمه خودی خودی عمری تدریج که باوی نازی خودی عمری تدریج که شو عمری مبسین و سر ایتا زیده بک تقود و تبجی آنی تقود و تبجی آنی يعني ناوی ماموسته قراسه هنرمند گوره و کینه ام و هواله بارگرامه و هواله شورشوانم و لكردستان عراقي مليونير و لأوروبا جي مليونير و ناچ شعية كي بيكو بري بلند او بك كاجبو اف عرتجا هاني شفان پرور چو قيسا آلي كاري دا قربانيا كارا بيجن هواله بارگرانه هواله شورشوانه و مرم پر خوش دلو هوار لملكي بافي شفان پرور چو تركي ده 1013 بو چبو نه چو سر تربا جاخوه فاتحه سر تربا باوی خود يخوه باوی بلكي وچ اغي صاغو ومرم پر خوش دلو هوار لملكي باوي ونچو يشو اوي رامج مر بك شفان پرور بكن خودي سرسري ما ياو خلاص يعني ما فهم كر هنر مندكي كرداين انا ملائكه نخودي نبيخمبره او دبج از هوزان از ملم و از ددم و از سروك و از سانكي نورمال رخنا لي بكن ام رخنا السري بفيديو لي بكن برا اوجي حوالي وزغرت مغرتي وي سيبمي بي پر سر سوشيال ميديا اوا فيديو هاني تيرا خبره ببن ودشينن نا قد خدكن لسر يوتيوب قد خدكن بره رابن بيجن كو والله وشنك هفيتشتي هاني بودي يعني نبولو شوان پرور نزانم چوجا گنده پره حقاسه پره جو کرده عراق استن و هاتی ججمرد بیجه اوجالان خباطاوی ستور تکوشینکوی ستور و قراسه و مزن اف نهنر مندي اف هفير مندية تجمر يعني لجم پدكي بفي مليونير وجا بشري ور منو قلت هر پسني مسعود برزاني وپدكي بده بس يعني دربار ديرو که پچک وجدان نفر پچک تا خداويت بختي پدكي جبو قلتش پككي خلاص بكن تبش پككي بپاريزن او تا پاراستن او اوجالاني تدبش تاكوشينا ويستور لبيش شعبيتا ولبرتا
انوار عطا وچتین گونگر کشت و بحزاره و بصدا کچ و خورده کرداک و اوجلان بجمع 14,000 کس کشت يعني أفي حموشتا قبول حمو قبول داويا داوي أفسترانا خوش خودي قلقي خوش أفستران از كتشكي قندي ما لولا واز بريدارم تشتكي يقولوا دشتو باجار نديمة روشا جني روشا جني ودجواكا كردي دو رخنة يعني سترانكي آلية إنساني جواكي خوش قلت نيوي براستي خوشن موزيكا ويجي خوشه لێ دەنگی هەنەرمەندا فارسیش ئاشوان خۆشترە براست ئەز هەموو تشتە قبول لێ داوی ولۆتە دەرکەوت دز وەڵام نەحەقی خودەی ئیکاشتر چ بکەم کام چ بکەن بڕێز هەنەرمەندی هێژە شڵان پەروەر حتا مژارێکی دن ناوا خێر و خۆشیە دەبمینن دەماوە خۆش ژیان bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve, divê em ji pirsan netirsin. Digel hoşeng programekî heftane li ser ekranê Xanî TV'ye. Her roja sêşembê saet 8 êvarê li gorî dema Ewropa ez li benda we me hûn jî li benda bibin.